extension ya ka filing of returns but clearing of taxes hakwedei but ki dealers sale of petroleum and petroleum products petrols and then petroleum products requested by the dealers due to the COVID-19. In fact, they need to clear the filing of returns by the end of March 2020. Te henrei namar baka jiano kane ke lockdown te nakaliang jong kini ki dealers ki kerpat bangin extend ya kapor te akabakadu ka kabinet kala menjur ban extend ya kapor nakaban na akanika ka quarter ending kabagi day ban file returns ban clear yaki jingsiu baro hapo ka live huitrik March hajar arpo mentang la extend baki day ban clear hapo ka khatsan tarik jong ubnai me hajar arpo kata kadai ka banengkong karai ka bana kaliang ka kabinet kala shim Kebenta kabaar hakabedei bat ka proposal kumno ban penklan susu ya ke department jong ka law department na kaliang jong ka government ka personal department ka wana ya kowe ka proposal namar bahadu menta ya ka post commissioner secretary jong ka law hadin bala song thai no itoi ba kharlung do kadang 4 la ban pendam de ka kabinet kala approve ya ka proposal bantung on contract basis ya iba W clip iba day retired commissioner secretary jong ka law ban yarap ban head ya ka law department ban ya kani antung ya on contract basis na kabenta henriu benai but lada don kam ka kabinet kan sampai biang na kamenta ka extension kani kalong contractual basis kan mau bahai kata yo pi sutu bakla yo kami kejing sutu bakla begin ong ba balai le thung yu breu la som thai ngai kani kalong contract on contractual basis kejing thuk long on contractual basis namar une udeu officer la som thai UIS ubadon ru ya kalau background but ula song tight ru haga joko por kum commissioner secretary jong kalau department nak kata kadau ni thung biang ya on contractual basis for 6 months initially ha kaba head ya kalau department nang ne syakmat ka kajui unbat kum commissioner secretary law ka description nu kalong commissioner secretary law tang bakade ban law on contractual basis kata kade ke decision ka baar ka banyak kaliang jongka kabinet kalashim kabalai na kalian jong ka labor department kalawan ra hakabakadu ya katuka rai jongka kabinet yakituki unregistered laborers apo ke jela barkhot ki bom yo ya ki jingmentoi ne ki department ki baper lani na ka sarkar India ki ministry ki baper ba hakabakum ka ne kapor ki don kam ya ki jingarap na ka state government te menta kasngi ngilawan ra ya ka final list ka bapoi silak proposal hajar sispa proposal ngot silak proposal hajar sispa proposal ngut ka kabinet kala approve ya kane ka list batru banseu yakine kalong nadu ka arpulai terik ubnai march kabankut ha u khat sau terik ubnai april kabamut na kementa kini ki lai tayau ka lockdown tengah kwa ban chu ya thu ru ang ne let's say ya kan numbers jong kini ki laborers ki unregistered laborers district wise
na East Garo Hills kidon Rio Hajar lais pak khatsan ngut kabamut Rio Hajar lais pak khatsan yeng East Khasi Hills kidon Kendai Pusau Hajar shispa nhiều pun nhiều yeng lani shispa nhiều pun nhiều ngut Kendai Pusau Hajar shispa nhiều pun nhiều West Jaintia Hills Arpusan Hajar sanspa sau pun nhiều Haribhoi District Shipau Hajar South Pak Prabhakundai Shipau Hajar South Pak Prabhakundai South Garo Hills Lai Hajar Shispa Prabhusan West Garo Hills Nyau Hajar Sanspa Nripuar Nyau Hajar Sanspa Nripuar West Khasi Hills Kendai Hajar South Pak Nyau Posan North Garo Hills Nyau Hajar Sanspa Saupun Riu East Jaintia Hills Khatway Hajar Laispa Sanpo Southwest Khasi Hills Sau Hajar Riu Spa Saupo Southwest Garo Hills Ar Hajar Riu Poway Ngut Kani kadai ka rai ka ba lai ka ba nakalian jongka kabinet kalashim but yakani la IT haka department ba kan le ya ka bodung kam ban disburse len ban sam ya kini ki jingarap ki ba kerpang ki bengi ai news pa tengka sitayeu ya uwe u laborer kalarai ke kabinet mentah kemudian mentangi pak sekali buat department ke department ke selek ke bedung kam hagini ki kendiat segi ki ban